ADC Hawa Raskan ADC Biles Amsani Makarai Kamio Dumping Senamnani Mungui Tiprasarokni ha Monokna Naimani Haste Hapang Shamong Butang Naharmani Abono Sazage Angui 26 Asrambari Block Committee ni Shakthar Mumbai Champa Hawar Amsayo Lahara Himboto Khlaye Kha Domani Phunuk Lakya Tripura Party Phai Manjaka TTAA DC ni Borom Gonang MDC Ononto Deborma Tai Omid Deborma 26 Asrambari Block President Rajesh Deborma Khwai District President YTF Central Vice President Binamala Deborma YTF Central Working President Prosmit Deborma no khobui alaida mothane atongrok tini sudu chinio Asrambari hal simiya sara Tripura rajyo oboni rally ungui tongo aboni protibad khai tongo o protibad mulugono jeng tini orobo je ane logi tongo chini nini district chairman district president block president তারপরে চিনি জোনাল চেয়ারম্যান তারপরে ইউটি চিনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট যত তিন जों বরি বদল ভাইস প্রেসিডেন্ট তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট जों যত তিন जों लेफानो जों अब खायना हेनि प्रस्तुत नाखा अच्छा सर अब तो 6 शेड्यूल एरियाव तो वानसर कुनदिन जागा से सेगै मिया चिनि कन्स्टिट्यूशन सि दं ता नेताम सानै ना अबन बेपार हंका 6 शेड्यूल एरियाव जों मने प्रतिबाद खायगा जे जोंनो all land ni facility जोंनो रेडी हेनि ताबुक फन्त जोंनो एडिसिव land ni facility जोंनो रियाको land ni अधिकार रियाको ता ओ अधिकार रियानि कारनिनो चिनि महाराज पदुत ताबुक जे चिनि अंग चिनि चेयरमैन तथा पार्टी नि चेयरमैन तथा चिनि बुबागरा ब अवनि कारनिनो त्रिपुरा land साइनाय ब ग्रेटर त्रिपुरा land सानो o gatar tipulani upono dipen ngai chini jaga nokphang jagani nokphang chung malik ngai o malik ni bagai no tabuk chini sara Tripura wa andolon ebong bo tabu London ni firok phaimani pore chini tebo kotor step na jagnai bo tabu London no tongo bono aro nokara hiche botlang jaka miya kok saka tini bo kok sanai kobang ma borok tongo o kobang ma borok ni bung bo saka tini nukha tv o boni bagai ani request hobono जों o hari bagai ebong greater Tripura bagai chini maharaj yakar galak ebong chini bubagara yakar galak obono oboni nok phangchung ungma khangkai chini ADC bisingo kebo chuna chini o ADC area wo je chini Tiprasarokni jaga no chini Tiprasarok no je khatok pitok te sitra moila kusuk pasam no Tawon yo hoite ADC area ori mano belai no bukha dukjago ang chin Tiprasa sara Tripura rajyo no tongkese o tongkese mi bisingo bo thak sak phai se obo hai khayui chin Tiprasarok no posok thai kusum munam no chini bororok aro no tongbaina ni nangu oboni bagai no ang belai no chini rajyo sarkar no ang masau Tripura ni nda khayu obo hai tomung no Obahai nungra no, obahai poribesh dushan no, jahate next to Khlaina ni tangtun, abo dakti no, o niyom niti no, bicharo sana ni ngtun, tamle himba chini o ADC area wo, je agiwo rajyo sarkar je ain bomani, o aini unusare dakai tabuk sungnuk jagya, je BJP IPF ni jut sarkar phaimani hoite, chini tongko sungnuk guro, belai no kosto wo, bukto bukiwi tongu, tabu bo chungyok samani maya, obani bagai, jodi soy, mo protest khaimani chako chini hinbotok khamani usuk jorabai chungbo thaklak obahai sitra posok busum munamno chini ADC area wo mangre coming hai jaga wo
तेवाइसा जदि अबहाय खलायखाय जों TWF चिनी त्रिपुरा मथानि साका संगठन चिनी बुबाग्रानि नेतृत्वे जों बुरि बदल हिनुई रिजाक माने बिसिंगा जों कठोर आन्दोलन खलायनाय नेक्स्ट जों चबा थागलात जों बुरि चांगरी खावै खरक पाख्रि सरै जों सारा त्रिपुरा राज्य अबहायनखाय जों निन्दा खायो चिनी मन जों चबा थागो हिनै ताबुबो हिनैया कठोर आन्दोलन खलायनाय कठोर चबा खलायनाय अमन जनि मुथागियाखाय